Mũrũngamĩrĩri wa kĩama kĩa UDA rũtere rwa Southmenti Douglas Mwebia augĩte kĩama kĩa UDA gĩtina thĩna na MC wa Koronto Zipporah Kinya gũkamata rwaria rwa kũingĩria gavana Kawira Mwangaza gĩtĩni. Mwebia na ũrĩtie mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA nĩwe Cleophas Malala gũtiga kũthũngĩra maũntũ megiĩ ma Meru. Makiugaga kĩama kĩa UDA Meru nĩkĩo gĩtikanĩrĩtie na kogu ZK atithi gwĩtĩka Malala na nontu atongoria makiama kia Meru matambite kurwa maoni kana nkinyagia uge wao ukonie untu uyu. Mutugi Karega tarĩrie riboti ino. Muthenya Jwanarwanĩrio mũnini wa mũtongoria wa barabara ingĩkĩre bunge ya Meru Zipporah Kinya wĩjĩkene ta ZDK no ũrĩa nĩwe kagita gatongoretie mũswanda jwa kwĩngata gavana Kawira Mwangaza gĩtĩne akwĩrĩgĩri gwikinya kĩrĩa obisi cha kĩama kĩa UDA Nairobi nyuma yawe kwandĩkĩrwo baruga nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Cleophas Malala akĩmũria ũkinya narua mbere ya thaa 10 na Kinya kiri baruga ZDK no rĩtwe kweberia mũswanda jwa kwĩngata gavana Mwangaza gĩtĩne na nande akiaria Douglas Mwebia ũrĩa nĩ mũbangani wa kĩama kĩa UDA Southmenti na ugĩte ũtongoria bwa kĩama gĩkĩ bwaja kaunti ya Meru nĩbwĩtĩkanĩrĩrie MCA ZDK agĩta gwĩtĩka mwandĩki ũjũ Malala. Nĩtwĩtĩkanĩrĩrie Mheshimiwa ZDK hakuna mahali anaenda. Mheshimiwa ZDK anakaa hapa, yeye ni Mumeru, yeye ni wetu, yeye ni MC wa County Assembly ya Meru na hiyo ndio tulikubaliana. So bwana Malala, kama kuna any other issue tumekuomba, hiyo matisho wasana na hiyo Thursday ifike, motion iende pale, ikipata the numbers 246 MCAs basi hiyo inaenda Senate na alafu Senate inaamua, na pia ikitoka Senate ako na jukumu lingine ya kwenda kujitetea kotini. Kingi bwana Mwebia na ugite Malala akiandĩkĩra MCA ZDK baruga eje gute Kinya mũtongoria ũmwe wa Meru wege kĩama kĩa UDA orĩtie na akiuga kagitene kathiru kare MC wa Mitungo Evans Mawira Karia Kinya wodano wa kĩama kĩa UDA atongoretie mũswanda jwa kwĩngata gavana Mwangaza gĩtĩne. Bwana Mwebia ariuga gute baruga andikirwa ndene ya Meru County you consultant nobody. So nĩtũkwenda gũkwĩra Kinya ũkĩaria wĩna arĩa igũrũ Nairobi nĩbwega kũmenya kĩama kĩa UDA bara batũmire kĩona kura ngiri magana jana president wetu wa Republic of Kenya 400,000 votes jaumire through that leadership. Oni personally na bange tũtikuona sababu ũgwaja Malala ũtonyela issues ile ndene ya County Assembly ya Meru. Na uteko nindi kugia wasiwasi ukaja kutuika Senate ikagwata Kawira atena makosa. Why should you worry? Why should you worry? So you are worry nego tuonye kwena issues kwena cartels jiendelete na tukulomba you should not worry. Kethia no kumenya ke Kawira Mwangaza ana makosa, wacha aende Senate, Senate yenyewe itaamua. Na last time motion yeje iketwe ni majority leader by then Mheshimiwa Evans Mawira kuma Southmenti na guteba arwa tuona ukiandika that time kagita kaujwa ikitwe ni majority leader tawe wali Evans Mawira Kinya kethia neumire na ni Mheshimiwa Mitungo won bwagwika weru ni nande mutongoria uju aliuga bota atongoria bakĩama kĩa UDA ja Meru ni bakarĩtie MCA ZDK bunene gwĩtithia mũswanda jona mbere. Nĩtũkuga twite kĩama gĩetũ kĩa UDA nĩtũsupportete Mheshimiwa ZDK nontu bwagwikia motion ndene ya bunge ya Meru. If you have no other interest, tuliromba unenkele County Assembly yetu nafasi by exercise duty ya ilapa nenkele katiba ya impeachment motion. Na muthiene bwana Mwebia aruria mwandĩki Malala kethira baruga eji andĩkĩte yumĩte kĩrwe kiumbe kana yumĩte kĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa UDA ũrĩa nĩwe mũtongoria wa mũgongo Daktari William Ruto. Bwana Malala nĩtũkwenda kũmenya kethia ndeto ijũ kwaria na barua na matiso jala kuejana jaumete ge patelinda president wetu nonto president wa Republic of Kenya jawe patelinda nyaugete no to corruption na nonto issues ja jonda jiketie governor wa Meru ndene motion ya iketwe ndene ya Senate nile kwa manto ja corruption
na nio president yaregete na kiama gia Kenya Kwanza. Kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Tito cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.